Poštovanje svima. Poštovanje svima. Ćao. Evo nas band Nika Turković stigli upravo u Crnu Goru. Tako je, u Mercedesu, ko gospoda je. u kombiju, na granici nije bilo nikakvih problema. Provjerili smo u 3. brzini, samo su dizali rampe, samo su rekli napred u Porto Novi. Žurite, imate tonsku u 5. Ljudi, tonska je u 5, svirka je kad? Koliko? 9. U 9 je svirka i vidimo se za 5 sekundi u novom videu. It's vlog time. Jesmo tu? Ne, nismo ništa tu. A di onda Mija? Nismo išli još nigdje ovdje. Poštovanje. Ne znam šta bih rekao. Sve je rečeno. Čekam da, moram biti iskren. Čekam da mi neke ručnike zalijepe malo da se osvježim, ali evo, ne mogu se žaliti. Da se osvježiš u sred zime. Da, a dug je put. Feng shui da osjetim. Evo, zato sam ja došao. A peškirići? Samo ću vam reći hvala. Ajme, a vidi. Čekaj. A vidi miris, a vidi ko duša. I gle ga. Joj. Majka te rodila. To su napravili i prošli. Oj. I sad im je to glavna Ekstaza, znači... Ovo je menta. Ma ne sviramo. Gotovo je. Više ih nigdje ne vodimo. Ustajemo od vas. Da. Ja mislim da je i menta ove godine. Da. Authentic beauty, eat yourself. Zaustavite. Strašno. Odlično. Ali sad je zeleni čaj sa sokom od jabuke i limuna. Predivno, prošli put je bila... Nešto je bilo... Ledeni bilo čaj sam- od breskve je bio. Breskva. Ledeni čaj ili sok. Ali ovo je neki dodatak još tu. Jeste kolačići od badema su. Topao je sok, pa samo pazite. Ne može bolje. Svaka čast. Hvala. Hvala vam. Od srca. 5 minutes later. Evo, Matko je rekao da moram napraviti room tour. Tako da ovdje je minibar, neki čajevi, moj najdraži džin, Hendrix džin i koktel set, ako si hoćeš napraviti koktel. I naravno, super pogled. Onda, ovo tu, vjerovali ili ne, je kada. I evo, tu je tuš kabina. Šta se tu sad ti zasio? Bruna. Ajde, rig rundown. Nord, klaviri, Hammondi, Rhodes. Yamaha, glavni pogon, sve ostalo. Strings, Prosti, sintevi. šta ti je ovo tu? Kormilo neko? To je kormilo, da. Za smjer? Za mijenjati soundove, ovako lijevo desno. I MIDI kabel, sve povezano, sve sinkronizirano. Bravo, svijetli sve. Sve svijetli. Da, može još biti napornije. Evo za Miju moju. Šta ti je ovaj botun? Evo ga Mija, može i ovako biti. Može biti iritantnije.
next day. Znači ovaj aesthetic wafli, aesthetic avokado toast i zvone. Selo. Ovo ne ide na sigurno. Jastrebaš. Ponosni to jasno. Svi mi Jastrebaš. Ovo je Benedict Cumberbatch, ex-Benedict Cumberbatch iz Da, da. Lašnika. Ali izgleda kao da se baš nećeš na papu.